si ne ndugo ke no si na polio no si weto no si do discussion ya bora kana ba sababu lawa kina no kwata ngene twa wali to go ile yana girlfriend twa a girlfriend you dan community so la ya sei mako ko yuta mume wali to go ile yana we jamaa wa mina kuona kele tukasio na wamba uchunguza kadem kakele usekana maondo lake kwe kademe okuendeze wata jamaa we kayute ko info mondonge now ila wa mina ko sisi we ya kane kasioni kyo mendeze kana ni amudina kane ko kakondatia we de yuka ane kakondatia zotia ni kamurembo kakongwe ndotwa kila wa ile kweka ni kwamba kumanda of friends si yako ukasionia kabusia isi ikaucheki ya friends but now kwisa kugode kwando mamusi kwisa kumintroduce kwando mamusi after amina kukwendeza immediately before umutwaye niwo waile wene kumwana nyakwando mamusi nikenda from there umweta musi yes ndo ile kuosa mundu uwete musi yayu nindo yekito kibiti chako hiyo sio mzuri no gina wambe kuikalanga wambe kuoni ando mamusi ningwenda kutwana ningumonya kele dikalango twa ukamonya makasisi magede ayikai kasio ando makasisi ngale kwesu makasisi ngale kweno na ndi maigwende sawende you know what ndo ikala emba ni watu mangona yake na wakwendezia ile kwamba kuikala nake ukekala nake ugezobikia ngasi ya usiakana nikenda kugeza pili anu ambao kana kitu chabe ni watu na kitu na ni watu na kitu kitomo sia hino ni kujizula kwa simba huyu ni kitu kwa kwa simba ni kujizula kwa ya simba wa demonia mami na demonia mwesuku wa na mzee ya nona kana ngedela ni na basi ngedela ni wote kutusia ya Tegendo chawe ni bishop nienda kwa mbolea nacho ilo katuma ndona mundu muka ti girlfriend you na hivi kabando uyona girlfriend you no atwike kibeti ngawa ya kumuintroduce kwa friends mako forget about it forget about mundu muko endotwa atwike kibeti ndo muintroduce hapa au mela mabeshte mako lakini umweke ya WhatsApp ndio asangiwe mudo lakini wait lakini neda nendo ya ba mutani asiwe maintroduce ya wa azima yo lakini mudenolo kedi akeli tukani endo twaka twike kibeti ndo ya ukatwa au meni iyo wachana nayo usiwe kanayo kindu cha keli watu mando na mwitu na ya bikabandu wona no tono twika kibeti ndo uitwa mundu mukawira awambe to WhatsApp ukona no atwike kibeti yes ya bika level isu ya no atwike kibeti lukakuwa kwa nyumba kwako listen eka edukesie mbanga isike ka sio tao bro mbanga isike ka mwano kaduna ni wakwa no kwa rwagi za level ndia ku mbanga isike ka ndo ambe edukesie wala ngabo gia kwa yini kutabitie we na ibese ile ingi basi sia yesi na gina lombe ni okwa twele tusidi sidonga nomba kaidi kaisia ayogeza ona mutera we ngai kele tukuka kakwia bukwa kukaisia ai we ando ma kwa kaneka ata kwa now kele tuona nikatonyo twika kibeti twaye andu mako twaye ya asi mako mambo imakone makone kele tukala ukwendo twa niwe siniki akwene tuonete muito mia tumene nai kele tuidio yi ya nomba oikasia ithia no yeso katwa akola ku yasia ikaidi kailewa kwenu aye tumatwa wana makalewa na ke mundu ni wasia ithisi na imwe asia na ile aina niweza kwenu cha mwetu na asia ine mekala kamate umwenda so twa mwetu musi ne kana asia imone mwetu mama noko manene na mwetu mama ne we kwenu ni ba we wamba chao ne kana yikuma bau asia imete kila no twa ekeli tuka you know katwae no bangiria da wendo twana mutwano no ukatwae na mutwano kana yetha asia imete kila mama na we na girlfriend na no bangi to mutwa you know bangi usiathe sia kundo bangi to ta mundu ume bora ni wakwata approval ya chao ya asia na moetu tuange meke bobo muno ni wakwata na kabisi na nondo ikakuya ike kwenda kutwa ayo ikakuwa katwa yasia mwetu ndatwa yasia mundu ume wambe we mwetu wailo to ndukatwa mundu ume kwenyu we mwetu ata utwako
Nuo utwawa for God's sake ni wewe unaolewa. Yes, nuo yule uka nuo mutwa ye kwenu ti sawa. Asi ine mathie mamwetikela nenge mwasi imonyo lo kutwana maile amo no mono asi maetu. Ni sawa imetikela. No ila mukaikuya kwa mundu ume na mama masi maikwenda mwitu okoso. Mwitu ambo twawa kwa mundu ume nekwo athietikelo nundu wo kutwawa etikelo kanalewe nikana yue etikelo ase imetikela you know matumendu na ase imamwitu kuya you know mwitu no autwae kuya mukoneke kuwo ukutwana we utwana na indi kuma buyu ase you know meke ata no mama nane mukeso utwana kukatumwatumia ye kana ina kibubu mwitsemba muno yo mweza mwikalete amwe tinyake tano moja ikata mweza mwikalete nake moja ikata mundu wendo twa usembereti ukenia ni socia ndio pia kwa uwe ekazongia no no emosia uyicha usio yoso no for your information no ma ekazongia no makausi no ma titwa na ndo asiana siana ni blessings siana ni wadi mtu ana hapo companionship nikaenda wezi kwithia wena kibeti cha kumwekalanye mweli sawa mweli kusiani wadi mukuma kwangai wa mutwano wenyu so watu akibeti wa mo kwatakana pia ndo meza na kibubu kingi na ngawambinge no wemo kwata siana kwa itumisi yanga ano mwekale muke so kwata siana after 10 years to 5 years so ba imana ma ukubusa kibeti cha kutondoke yo siana but no mwekale muka kwati yanyo ndo ndo nakala maisha but yuka ndo kaka kwanza kana iwe ndo ise mundu kana no asia it is like we mwende yako siasa ndo mwenda we mwene ta mundu tona kutete ise mundu magi ndo ngai atumandie mutete so ndo ekana kamendani tugo meme bana kokai nikele tukani niko ni amboka nambo zaneke ukuwebu yako na ingine nje kudimande yako ndo simu kwasi ula kwenda ni wa mutema maybe yaro nokusia yakana ukambia kwa tika nono akana gawazi aweza kambia kwa sulozu tiwa nambi oto masema kaise kana sulozu ne wapi ozi yangu manezi oto mamosea kaise kana kanduka siwe ne ka mosea mwana kasikana kasi yaona mwana wale wacha kana kutika aduma musimamia kala mede na kwa kweli atumia mekalade akafika na palipo na wazee atumia mazizi mutumia mwa atumia wisdom binge mono aisi asia kana kako tika monaus akilete lakini asonge asia ate ndo mwana uya sekana kaka tika kuniki aelesia sula wozo azie nambona ekotia kana ka na ya mwano ukwazekana tika ke ni mabwana nondo ndeze ekotia mwano ndeze ndo ekotia ke ndiye no kana gai kuna no akita kone ekotia ka mwana ete kila so kaisho kaka nenda kujana no kuitapa nikenda asia niko kakujio tu mama mali hapo kila wana wemo by the way kana ndaka ende fairo kenda we mundo mukana muna ula mutwana na we bia wenda wambo sia manaka na units ya ukutema enda akana kawa sisia zisulo sutiwa run for your life yes run for your life utafanya okay sawa